وكما بحث كر امج روجاوای کردستانی دست پێ بکەم تایبەتێژی ئارتێشا تورکیا ێریشên xwe li dijî Rojavayê Kurdistanê berdewam dike. Doh derengiya şevê droneka Tirkiye li çerxereya Qamişloya bajarê Qamişlo otomobîlek kira armanc di encamê de du kes birîndar bûn. Li gorî agahiyên ku ji cihê bûyerê hatine wergirtin, şêwermendê hêzên Sûriya Demokratîk û Wezîrê Berê Parastinê yê Rêveberiya Xweser Rêzan Gul û Serokê Şaredariya Bajarokê Hîmo bi taybetî Hesen Mecîd د ناوا بریندارا دنه چافکانیه که تایبت راگانزیا کو تندرستیا حسن مجید کو جگیره لریزان گلو هیجی دبین چافدریا تایبت ده بلافرین ترکیه هر وحتا خاجرنک یا باجر کریا آرمانجو ده انجام ده هجمار کوالاتین سیویل نچار بونه کو جمال خواه درکبن. هر دمجارا ایریشان ده بلافرین ترکیه سیجاران کامپا هولی لروجلاتی باجار حسکه لروجاوای کردستانی بمبا باران کر هجمار کمالباتین داعش جی کامپی رویانه هر وها دردورا گرتیگهن چگزارین داعش جی لقامشلو جالی درونین ترکیه و هاتین بمبا باران کرن لگوری چاپکانی رهبری خستر دردورا نخوشخانه جیان یا کووید 19 لباکور قامشلو جالی درونین ترکیه و هاتین آرمانج گرن که بهتر جی درونک ترکیه سنترال الکتریکه یا لسریا گنده مزگفته سر به نافچه تربسپیه لروجلاتی قامشلو بمبا باران کرنه ده انجام ده آگر به سنترال الکتریکه کتیاو تزیان جانی نبونه.